tappak bolup kavama gülüm. Ağam seyret kurak düştü gülü. Kanı benden aldım dördün daldasında. Kız canda dürbün gezir içi Ala gezgin makabatın işte balık. Hazırda cürügündüm sızda içerim. Hazırda cürügündüm sızda içerim. Kulağa şükür mana bizim şehrimiz, elimizin baylığı. Burgunda aylık bölümün, hafta aylık bölümünün en жақсы demelerinin biri mana Türali Altınbay uyuşturgan Cangır keşeğimiz. Şunday akça kurup bizde, elimizde hükümet bence жақсы жан demelerdi alıp barbadan. Şu elimiz bay olsun, bar olsun. 2018 yılımız en жақсы yıllardan olsun. Hükümetimiz olsun. Burgunda aylık Yörönün eliga tinchlik, salomatchilik holarini qo'rg'onlar. Mana do'st sen ham bir ekoz yaxshi so'zni aytib qo'ychi. Kırgız elimiz tinch olsun, elicikimiz, bardımız, tinchaman, bola chaqalarimiz. Rahmat bo'lsin mana. Qana o'miz shu yaxshi bizga sizlar maqsadlaringiz amaldan. Allohu akbar. Bayramingizlar bilan. Rahmat. Madaniyatga xizmatkor Quvonch Nurmatovga qara qo'lcha olasiz. Keling og'ay. Qadam joyga bir arzu. Ashlar teyleverdik. Rahmat, urmаттуу биздин туугандар, урматтуу ушул Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургундар, Бүргөндөрүн тургундары кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен барыңыздарды куттуктайбыз. Бардык жакшы каалоо тилектер бирге болсун. Адам жайым касиеттүү черими дастан, катырам сурбасыма алдыны катыккан, узанып улар учкан улутодон, Болотхан Абдыкадыр Абсаматтай хан чыккан касиеттүү кадам жайдан. Бүргөндү берекелүү аймак экенин айдарген көккө карап боюн керген, окуна кызыл булак суусу даба, көркөмү сулуу кыздай кашын терген. Кузмандөй күн нуруна жүзүн чайган, ак суу көк дарыяң шоғис байран. Рахмат, келиңиздер, эми барыңыздарды биге чакырабыз, муздап калбаңыздар. Кеттик анда эмесе дагы экинчи үрүмдү аткарып бересиздер үчүн муз аттуурубузду. Келиңиздер, крашаду бийде. Olbo çağırıp, olbo cüyleri muzika, düğünü baldık, sululukka bölünsün. Ağlam çalıp, kurbanıtkan demire, sütün gülzar bıktım menin kıgırsın. Ayrıklardan süt tamır kır tamır, süyüş gördür
Ömürgө nuru sepellep Etti jaştın nerden sırrı böpellep Ömür жазып үрдөп бүлдөп турганыча Жашы убактын жалбырагыры түшкеле Шадыра Ревер маэстро хоп Парашандыра Хей Хоп хей Dagı bir jol sizleri kutup ketemin. Oşonda ele bana jaşlar. Bugün gündü jakşı ötkörüp, erteң menen gündü dagı jakşı dost olaylar. Bargarga den soğuk, tinç bolgula, aman bolgula. Dagı bir jol rahmat aytabız. Bizge ruhsat aldı. Asmanlar ergeşiş, mana bizden körünüktü talantlılarda alıp gelip, mana vayankomuz baş bolup, şu bizden elimizni kutukta eldep gelişiptir. Oşanduktan sizlerden atınızlardan bu kişilerge çoğun iyilik kalayımız, razıçılık bildirip rahmat aytabız. Bu kişiler dağın kadam jayga bayramga barış gerek eken. Oşanduktan ruhsat beremiz. Rahmat sizlerge. Yanı yıl sizler için iyilikten, omattın yılı bulaversin. Rahmat hoş gelipsizler. Kubanabız barыбыз жаңы жылда жылына Көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына Жараткан чачкан кут болсо барыбызга тең жетсин Жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин келсин жаңы жылым келсин элге бакыт алай берсин ал сезим туң сезим ыйманыза ала келсин жаңы жылды тособуз жакшы тилек ой менен шаңдуу көңүл шапат менен шарабаккан той менен тарыныч кабалык болсо досту кечирсин жаңы жыл бейкут жыл болсун деп аксакалдар бата берсин келсин жаңы жылым келсин элге бакыт алай берсин ал сезим туң сезим ыймаңыза ала келсин жаңы жылым келсин элге бакыт алай берсин кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңду ала келсин Атаға сөз береміз. Құттықтау сөз үшін. Аяз атаға келіңіздер. Аяз атаны алып тоспайыз. Аяз атаға сөз береміз. Аяз қызымызға көңгі. Ассаламу алейкум, урматтуу. Бүгүнкү ушул Акырпак айыл өкмөтүнүн элдери. Силердин бир күнгү жаңы жыл майрамыңар менен чын жүрөктөн биз Аяз кызым экөөбүз куттуктайбыз. Жүрөк эрийип кагылып, санап жеткис
Aktürpak Ayıl aymağının turgundары. Bugün mana biz 2017 yılda uzatıp 2018 жаңы жыл kirip kele жатқан mana жаңы жыл keçesinde turabız. Bardığınızlarda şu bugünkü kirip kele жатқан жаңы 2018 yıl жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жыл жалпы кыргыз элибизге ийгиликтин, ооматтын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ар бир үй бүлөгө бакыт, ырыс, ынтымакчылык алып келе берсин. Бардыгыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Башталчуда жаңы